Karliteng di Bendro Pangcho alama puthakpen ahok perakang sai longwek nang jibusi APSLC atumpen di Puru Samseng Swing Team Milbere Thengro along Kachesongpon. Taraji Joint Christmas Committee atumpen pre-Christmas batai troksi apong Taraji langsun pi GLZ Church Fellowship along Kapamanpon. Perdhin aklam along KCSI hemalong Ek Bharat Sartha Bharat BJP Party atumpen Maikang Nipon. KCC Forest Department along Voreng ang hoy ahok hiya luki pirong aputhakpen katsa tumpen parangke Maikang Nipon. Kedamtang batizong ni pai cricket home arni Jurlu aporni jankar bienglong Hamran district jil along pen Karliteng di Bendro Pangchu apran kedam nang jui alam aputhakpen. Matizong ni pai cricket ho arni APSLC atumpen di Puru Samsung Sing Team Milbury along Kachesong sai Kerengpon. Karliteng di Bendro Pangchu apans ahok perakang sai pibek nang si pusi alang ni tumpen kihang karampon. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. We want justice. Assam Police high, 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 high. Assam Police high, 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 high. Assam Police go back, go back, go back. Assam Police go back, go back, go back. We want justice, go back, go back. Assam Police go. Karliteng di Bendro Pangcho alama puthakpen ahok perakang sai kelong jia phansi APSLC atumpen India Prime Minister Phan Pinpura lo panongsi karbing long disiari deng pajuram lo posi Samson Teron ban prangke thengno ningjepon Raikom sai ki atum ki rada phan ki sungahut ke Raikom dun ji phangke alang litum asailu bons tanon bangke inglong aso tum phan nang chenek nang khilo asai sino maket nang claim surong lo lapel bang so puthak ahok perakang sai kelong bek nang ji phan alang litum pen sai deng pon lo lan so chikle la punat Karliteng di Bendro Pangchu acor lapen asumara tum phan semi government pen compensation pibek nang ji pusi Samson Teron men puthot pachini ponchu ne biachal se hin bena kero pilo pini jasemet ningduk lo Karliteng di Bendro Pangchu kacheboy alam nilitum arjulong sin ningduk piklo lapen memorandum sedame nilitum thonamet lo DC through DC Chief Minister Pasitum piraplo lapen Home Ministry ban kene tum speed post pen silopo lasi ilitum karbiara ratum chini nangji lake ilitum adet ke police state kali police state ulotang te police atum sinang pin khat po police tum kupi manang ke toy si tum claim nang po la kali tum ke tum ke democratic country tum ke constitution do law do lasi police atum ta override mane police atum ta Assam police unda attack chon uni alamang lasi ilitum latum attack chon jada posin ilitum ke kapin rem lo penta lasi mohet jong ni lipulo Indian Penal Code along 511 section do faro kresia section do isi nara section long ta munit pithi ta mepu Assam police umban hala Indian Penal Code pen tokti lapen adun tu di Assam Police Act 2007 anengkan ke pinchong Assam government pen ke pinchong labang so police atum ko boson si rat pen ki deal nai ma kaching ki nai ma kaching wai nai ma lapen social responsibility mane rat atum pen ko piang anghor mate ar pudolo pu labang so kita balong aron alo long ta tok tin hokta hada ke to kabang ke itum section 46 47 48 itum por hilo tek lar dak pen long pu hada ke to kabang lason hello public atum jong si sung dia polatang te police atum rap du nang ji esis du nai areng kalau kalam esis rap du nang ji komane abang pu agaring bocok poloteng ridun pinang ji komane abang pu aron re pen long le cerai pinam dia pulang te hala kiduk dia ke boy dia ratuma along le protect du nai komane abang pu jong si bang theng patop patap lote hala ba apran kirai du nang ji ta police atum along si aja kong dolo hala bang so Assam police ekateng pen ala pen senior citizen atuma phat non ason arta ningkan trokep ke bat atuma bang ke kopine kecok cedokok sita amen thana dam nangji pusita me alang tum ke thana dam de dia chok hem along masi police dum masi inquiry bang nangji lapan si ke melo jo aron seta ilitum langnam nang non ke police ek long da tokte Indian penal code long da munit pithi da me putokte Indian constitution long da tokte Indian constitution long ma ke me thuna ke article 19 20 21 22 long puri plero te thek long po right to life lapen fundamental rights article 21 lake haladak article 21 long mata toklo no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law kumania bang phanda adai avepin ado avepin man ke arrest long le theng long le beng da beng thap long le ju la an si tuma phan aja kong na pilo tang de no Assam police komal authority ke who give the order to kill someone low pen pupe ke di
সংবিধানৰ পৰা নাই আসাম পুলিচৰ এগৰ পৰা সুবিধা দিয়া নাই যে মানুহ মাৰিব লাগে বুলি ইভেন দি আসাম পুলিচ গান ইভেন দি আসাম পুলিচ ষ্টাফ লাঠি they are not above the law they are under the law আৰুম সিদুলো আসাম পুলিচ আহিলে তা মামুলি মানুহ মাৰিব কাৰণে বন্দুক বনাইছে নেকি লাঠি বনাইছে নেকি নহয় এটো গটিকে আমি আসাম পুলিচক কনডেম কৰিছো এপিএচএলসি ৰ পৰা গটিকে আহা দিনৰ এনেকা ঘটনাটো ঘটিব নালাগে we condemn the illegal and barbaric act of the Assam police because the constitution never guarantees the Assam police to kill someone it is beyond the constitution and it is override the constitution so in the days to come if the Assam police commits such illegal act then we the APHLC all party hill leader conference will fight as per constitution and as per law as per IPC as per CRPC as per Indian constitution as per police act we are ready to fight that is our statement lasin ile tum Assam police ma pachini ke lahlo nale tuma hele nale tuma kai bonga ta aron na thakle ki dogali nale tum ta aron project nei aron project pate ni tum ta aron na pen cheta to lasi pen kipidusi ne liga chuning ria teng lahlo non kachiwoi jui depend karlitang depend ro phangcho ahema sor tom phan ile to media lo ala social media lo tum thek lo kachiru lok di lasi Assam police bote Assam government amuni lu Lasil Assam Police mane Home Ministry Department atombang compensation lakeng koi tame lak phokep tame 1 crore tame pivek nei pipe polotang ten ilitum ke chesong pon bom lake atema ke bangjilang arni ahot ilitum akhai fan isi fere me miang theklo lake lasi nitum law teng pen chesong vek po court tame nitum dampo president of India long tame nitum dampo alipote governor long tame nitum approach bol hano atema law an arecho I am phuke president hello lain nali tum handi asi tum karbiarat an tame emek prang nang aron bang tum porhi pame nahi ho charlie pe me pangtak isi tum aron alu chenam ne polote la poson si bang tum nang sak IPC da ador kom ke paro ini paro thomak CNG tum CRPC da paro libak CNG Indian constitution paro phobak CNG tum market alom anda long eji la chenam nahi la pen pe de tum un ilo non ke jakong ben ke lasi chuning rilo ile tum non ke ile tum aprang son kali delo pot akai si kacelar lo pot tum aron pensi tum aron hianjang si tum chesong nang kok lain lo ile tum hin pen ardong kedam tang mathizong ni pai khri ani lakhai ko rapo nilip MSc consensi ke parlu taraji langsun pi GLE church fellowship along batai troxi ephong pre Christmas ka paman pon khoyasing singner pen bible epot puri pontu si arnam ardom pen si puthot chiklo long so sitami puthot pangjar pontu ti JCC konchon bang barim homchon ingti pensi jisum hanga thek arni lapen bible puhi ponsi rat atheng lusami than pa jermi pontu labang su pre Christmas ingdeng trop kitalon pon along alhi peng stong tuna tum ban sami man peng pi ponsi karpi puho pen archu pon lapen praise and worship teams lapen Asian Baptist fellows atum pensi karchu alun sami rat aphan parju pontu la so mai long stong dun Baptist pen chenglok Italians BCI ason pre Christian atum he chingrum pet pen silabang so ingdeng trop si pre Christmas katalon pachun pon dolamara pen samsing engling karbilong riberta pining abang ke along program ketibok yo si pining lage der chot lo bonta aning kan bang ke ditum tarik si pen tarik ke bong sombong si di pono sami ditum pining abang ke asa po der chot lo satame pining asonak thaksi moke bang gilang tami tum di pon bomji la peni to bangso tarapung TJCC mate tarapung joint Christian committee la bangso committee pen ni tum unan pen kipi mi pon tuje phan labang tarpung hawar along itung ka paching tur pon je phan Christian ka jalang ang the ke mission ke long pon je phan sini to labang so tarpung mate TJCC hoya hin pen to labang so em pon lo labang so long non ka jalang mission je thek long sini to labang so program pini tame pre Christmas program itum deng kon lo acha sir nar julang nali tum la non ka jalang long demolition ko anse nali tum jalang lo ni tum demolition la ke ni tum dak no mata rapung long ke Catholic
pen behele tum sini tum silang lo kitelik tum mana tum cover pon lo bonta lang tum nang ke kajalang long nang tum je lo bonta non kajalang pon la ke Lutheran Baptist pen believers ni to labang so ke thom domination ambong musimon dak tum so TJCC amai long ni tum acha nang li pen ang khan tha pini mane la dak pini nang tum ki chopha pon speaker la pen ko na pen si wan pen ko si amen ko poson tum pan hima hok lo bangso ni tum pini bangso TJCC amai kapiman pon bangso pre Christmas along ni tum speaker ke hang pon ke la lo aningkan nang na ke along ka prek kan sini tum poson hang pon lo bonta ni tum committee hoyang bong ni tum bangso TJCC committee ang bong pen le pining ke ni tum bangso speaker bang ke en pon nang ko sini ko la bangso executive voting teaching vai pon lo ni bangso executive ho ka teaching vai pen jok ni tum senior ni tum tuning ke ni tum ex president han sini tum RFB pon lo bonta pining la ke ex secretary bang sini tum bangso pining la bangso pre Christmas lang speaker alang ni pangsi jong pon lo alang ni men la ke Hamsoning T lagi alang ni ex secretary TJCC lang pini pineng kan ye patay ko an lo na tum palon na pining an ke ni tum bangso TJCC hoya hin pen bangso pre Christmas katalon pon la ke indeng proxy ang deng ani tum Tizong ni phai kre phor ni nizang karbiang long lakha si duramla MSC consensi ke parlo serdhin aklamalong KCSSI hemalong BJP rachari atumpen ek bharat sardha bharat mate Sardha Vallabhbhai Patil Bhangathik Arni Pachton Dunsi Mai Inipon BJP Mondol Committee Mai Phu Khoyasing Bi Pen Kachori Pon Mai Long Aluhaman Pen Ian Prabhat Chandu Taru Pen Chenglok Nizang Karbi Anglong to District BJP Along Klembang Phubang Phiatum Samit Chirap Chitudun Silabang So Sai Mesen Pen Pachunpon Labang So Mai Pa Dupon Nangkok Labang Ke Bharat Sadin Mate Indian Freedom Longli Aprang Pen Samit Sardha Vallabhbhai Patil Alang ni Bharat Det Aphan Kaching Hon Pik Lasi Bharat Det Kidu Khai Kreni mate Dhorom Kreni atum bhavan sami Madhu aphan sami Langstar lepin pen Claim rapet dam rapet pen Bhara adet isi adet pi paman vek nangji pukamatha abang phulo lasi BJP mondol atum pen sepati pi ponsi Sardha Vallabhbhai Patil Bhangathik Arni matha ponsi mai pedo ponang kok lopus EM Prabhat Chandu Taro pen phrangke thengdo ningje pon ongkrom pen longki rongpi karbi longri brata labangke Bharat angkang aphan isiwet kapadu thegi aphan kaprek matha jamje pen ihu risi litum Bharat sadin long derapi Bharat angkang along kache kakji kache thakji pu angring kethepit apor hisi kidu posipu pe hasaut ke niltum ta mahang thek long lela setami hasahut Bharat ader aphan kapang rum thega bang akai Sardar Vallabhbhai Patel alangli pinang an kamatha pangchinsi alang li pinangan hilitum Bharat aphan kapang rum thek pen kadu kabi aphan neng sibet kidu thek aphan ek Bharat Shresh Bharat pusi pulo lase Bharat ke sibet lo lapen akiminaya Bharat hilitum pingchong nang pula hai alam pensi alang li Bharat adet dua nakhai krehini pustami kaprek dhormo kidu anatum phandami pangrum pet pen Isiwet kidu thegi panalang likabori ajok pinilitum Bharat angkang along duan akhaime sami siwet iltum dolong lo anpen pindangan alam kimi alang li kipu tekangdu laihu alam kimi sami ilitum non Bharat angkang along kachinni abang po bang pisidu akhai Sardar Vallabhbhai Patel kumarlo pustami pini kethan thekti abang pu Bharat angkang along pinang anabang po bang pi akhai tinalong dadulang umimi lasi lahai hui hormu alambang Bharat angkang along kedu anak hei adhorom stami atok anu stami chini pet nai cetang pet nai lahai cetang lo pulde mo owe kimietum lahai alam chini lo pulo tang te mo owe kimietum pan akijoy tadui lahai ke chini son anke muni de pan akijoy se ke onglo ka chini hu chi kamang hu katiku duko katik lo lasi ka chini nai son do lasi lahai hui ke pachini nai alambang ke damtang antami aprang government atum pinang analama kidip kiong penajok ilitum pinang non inglong ari kidu araratum punoy pinana khaitum angbong sami pinang an atume kachinne se kiong lase lahai bang non bang pachini klar dak pen pachini dak ipan lahai agenda kibi pon lo ahu dak ilitum theglong lo run for unity putadolo ke kap pen tami tum kadu kawi khe dhorom chipu pe pin pen etum kadu kawi kibi kithi unan sami litum katra pet nei damra pet nei dora pet nei jog phanda plak nang nei bo bisar si alangli hala sahut kabori
lapen cultural unit po bangsami hanskriti oikota pusami KACC Forest Department along kidugdud arada tumupan laglakatan ka to NPNC ahok hi boreng ahoy ki pirong bang policy society tumpan matizong ni phai kripo orni lab solam kilong gisung ki podun wek arat tumben katsa song tum chelang pet pensi parangke mai ingnipon labang su parangke amai long katsa mai pupen kaninje pon atengi KACC Forest Department pen bang policy society kidugdud arada tumpan laglakatan ka to NPNC ahok hi boreng ahoy ki pipon rong non labang so bang policy society arada tum kisung tektik lo ate alang litum labang so boreng ahoy pan alang litum bang long tangka churam bang chot lapan alang lim mithang a hemerit lapent longli philang te jorpen si labang so tangka chepidun lo boy non bang kela puna mangke labang so tangka chepidun det per boy fistami labang so ahok hi aluki pirong ajok alang ni tumna hok stami worrying about sai bang ke chuklen duna thai wedelo lasi KACC Forest Department atum pen labang so sai RDP ponra prab jin pelang so kisung phove arada tumpan pajok ponsi alang li tumpan worrying ahoy ki pal chuklem longjia phansi sai teng pon vek nang si pusi katsa song atum pen chuning ripon tumlap tumaphan o thai ke vek lo abang fu aphan officer abang fu phan chini ne det poson te la galang tum investigate nang kokji kumat abang fu mapu non ke alo long si klang tan lo klang dak lo klang ui lo klang dong tang lo klang ham api klang era pita lang tum pipo chi ora hedet ke la puludang de pipo lo autonomous council atum pipo lo in samri ke la si nilit tumahin pen kacuning rikang tunga bangke je prabjin pen la nilit tumalong illegal pulo la so appointment alo kasuli le appointment alo pachiot kre alo ni tumalo na submit hoba alo bangko an make dot tenga bangke council tum prabjin pen council pen PCC ba department tum forest department tum prabjin pen chingwai si la nilit tumlong nangale bang paroi si so se alo apak amunid bang pu bang pitum pan prabjin pen latum warsai pinon la alang tum pan voreng kacongdat asai pachiklem long vet no nili tumakimang ke laan vet mati jo ahok he alu ke pechot kre bangke latum FGD pulo FGD forest guard la sonsi pulo lapen isi bangke casual labor lapen isi bangke latum mastorul la son thom abang la nonili tumalong alu ke join nang bui ho abang ke la abang khutin sina samit lo hok pa bang ke jaga bang ke hiluving atum do masih hok pelam si than lo ya ke whatsapp pe nang chi send plot atum do lo ya ke anan ke hilu tami hangwang si alu xerox alu chiwan si nang hodai lo lasi labang so puthang ni tum rim pi pe me lo bi pi wet lo lasi labang so ba alu an nili tumle ko sakuri ki palong pidun thek ba ki pija authority tum ka leader posini tum ke puthot labang so alu kunat ma ki klang department along puthot ni tum submit pipo la aron repen ke klang men ke do ana tum apana bangke je puthot lang le tum apan ke council pen chingwai pe mesi apo sa bang create pipe mesi alang le tum pan chongdat long vet nang ja awar sai alang le tum pan ripi vet nang popusini tum ke kachuni ripadupon long week lo ma pensi la non ki klang ha malu la hai ka du ka we organization tum no ta meni ni ta dan no sa pen la hai lu ki on an bang la ke ahok pe la lu lo ta ki legal payment lu sai de lo la organization tum nang ki rap du na son thot council tum sita mela bang sung alam ka ni ya anta me RDP ra ta pen ding ra pen la no la illegal appointment ka chi or krai bang pharu su se tum phana bang ajat pen sta me kam nang pachuklem long wek ya pan sinili tu chini pana poso bange farsa ko bange masterul pulo la pena phie bange pugalilo for grade akam sinang palong pipo per 150 nang pino tu sinang hang no sita menelita ka wedera pos reading sinili pilo chok choro lo baik lu tarmane ni ditum khan bangke non bangka kam bangke nang pachuklem iklong nang po biar lo konsira sorda nai sai pi wek nang po hak pen na sita me timani ditum ke tangka ta hang iklo talong idal mate sita me ni ditum ke la illegal report me nang pia puthak bangke non bangka kam bangka pachuklem iklong wek nang po sin ditum ke an tu ka beta mane chuni ri thui lo ini ke mastorul ri lo he tapen ke non pi bangke ajata nang pui ke der lo
Mane cudun pusita me bang. Alak lo manang nito. Alak iglo. Lak nili ke Erwin Pator phansi iglo. Nili phan na he pa join mane ki join je din tanang thanik edel lo he. Amasi ko nama ki pa join na miji atin nang thanu ning noi putaya tanang kui edel lo. Ako pita ko poisa na hang tri rong lo. Mane nang pacot kan ma di bang pa join na mi di manang. Oh nang thanik edel lo. Kwan hanang. 2 lakhs